торговый центрге келдик. 10 ming 15 ming bilan boshlangan bo'lsa. Dollar менен, а? Саудалашсаң гана болот. Shunaqa. Qayda keldik. Seul Munga keldik. Birde Kırgızlar yaxshi kafe açıp oturup ошону обзор кылып кетебиz. Анан плюс бул жерде Lokman'ın жакшы точкасы бар. Az кечинде келбей калдым. Кечинде элдер толтура. Плюс жакын эме Magic City'ге мерге жакын эле. Жөө басып кетсе болот да. Lokman'ın точкасы плюс ушул жер. Менин оюмча эң катуу качестве деген точкасы ушулда. Ассаламу алейкум. Данияр ака деген шеттеме? Шеттеме? İçkeridemi? Ha, anlasın, yaxşı anda. Lokmako'nun men oyunca en kaçayış точкасына geldik. Bundan da çok двухэтажный точкасы var ekan. Nerede menüsün görseňер bolot. Наливной мороженое. Бияқта өзүнчө. Көрүңөр да. Бул жакта вафли, гонконгский вафли, венские вафли, бул жакта ошол вафлилер туралганы, локмасы, баасын көрөм десеңер, ушуну 142 ге бөлүп койсуңар. Данияр акема? Ассаламу алейкум. Жакшымысыз? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Султан болуп, атым биз тигил точкага барып сөйлөшкөнбүз, билесизби? Бар жакта точка бар болчу сизге. Санжар аканы билесизби? Ассаламу алейкум. Управляющий. Ошо Санжар ака салып берди хозяинга. Оборудование чисто Lokman'ı сатып алайын деп уже баасын келиштик. Азыр бул жерге келип интервью алсак дегенбиз. Интервью билерсизби? YouTube'га, Instagram'га, TikTok'га. Sanjar o'zi tushib bermaymi andimi? Ол тиякта бизде точканы карап истейт. Zo'r. İçinde morojen. Sizlar Magic'ga o'xshaydi. Magic'ga o'xshaydi, ama Disneyland deseniz bo'ladi. Zo'r. Onu ben iki точкамыз бар. Bizdeki görürsün wafli barda hammasi var, Lokma yok. Lokma'ны men önceden bu yoqqa чейин жеп жүргөм bu yoqda. Yaxshimi? Zo'r. Biz Choco Lokman'da yegenbiz. Men 2 yıl Toshkentga kelip ketip turам. Анан кийин технологиясын алайын деп мурун чалсам, siz менен байланыша албаган болчу. Ben bilan gaplashib yozdingiz menga? Yazdım. Буга чейин дагы жазгам. Жарым жыл мурун да жазгам. Сао деп турсу, ассаламу алейкум болуп кеткен. Азыр ish bizda ko'p-da, yo'q. Bilen. Yo'q, men hozir ham yozyapti franšiza. Уже qaramayman o'zi. Bo'linib ketib qolyapti ish. Fransızanı hammasını $70.000 dedi turistler. Ben ana aytdım. Neki hamması gereği yok. Только Lokma, оборудование. O'zingiz brendingizda ishlayveradi. Oşonu $16.000 söylüştük. Azor bu. Bizim iki balamız. Arzon qo'yishibdi. 17.000 dedi. Sünnetlik dedim. Sünnet kılıp ya sodalaştık. 16.000'e tuş verdi. İki точкага оборудование. Jana fık deydi ko. Toğuluq kılgan. Шприц. Jana toğuluq emeleri menen 4 шприц, 2 прожарка, и плюс технология $16.000 dedi. Bir nerse menen Özbekistan'a satmayısın. Amanat dedi. Amanat. Men amanat aldım. Ben de blogger, biznesmenmen. Baraka bo'ladi shuni. İnşallah. Omad ilan bersin. Lekin zo'r biznes. İşlasizlar. Adal biznes. Odamlar bilan ishlab maza qilasizlar. Zo'r. O точкаңыз 4 точкадан ең yaxşı ушул. Seul Moon деген торговый центрге келдик. Бирок элдердин оюнда биздин оюнда торговый центр кандай? Закрытый. Бул жер торговый центрдин башкачасы да карасаң, полностью ачык, вдоль реки. Всегда аккан суунун жанында, жакшы бир суунун жанында идеялар стреляйт этет да. Мен 4 жыл мурун келип жүргөндөн бул жер пустой болчу да. Бирок потенциал катуу болчу да. Жакшы бир вложение кылган, суунун черин цементтеп, ол жерди карала. Жалаң заведенияларга берилген. Коммерческий недвижимость. Элдердин поток келгенин кара. Короче, азыр могул жерде шоу дагы болот азыр бираздан кийин. Фонтан шоулор. Элдер дагы толот. Биякта Lokmako'nун бир точкасы бар, ошого келгенбиз. Плюс биякта кыргыздар кафе, ресторан ачып атат. Барып туруп интервью кылып көрүп кетебиз бул жерде. Плюс шоуду да көрүп кетебиз,
целом интересный идея Кыргызстанда реализовать этсе болот. Мен билем кайсыл жерде реализовать этсе болот, бирок нормальный вложение керек да. Magic City'nin жанында жайгашкан жакта. Бул сол жакта Magic City. Ак жактан басып келип эле бул жерден жакшы отуруп, чай ичип вакыт өткөзсөң болот. Целом көрүп келели. О, бул жерде эме квартиралар нормальный кымбатта да окшойт булар. Вид нормально ашылат да. Целом интересно. Концепция ойлоп табылганы, короче, жакты. Бизге да ушундай кылса болот дейбиз. Мороженое. Тайский мороженое. Мезбан деген жакшы окшойт, а? Пони ти дейт го, бабыл ти ичпели. Здравствуйте. Можно бабл ти заказать? Самый вкусный бабл ти какой можете посоветовать? Самый вкусный какой? Мне один. Давайте. 2 давайте. Этот вкусный? Номер 2 какой у вас? Номер 2. Икинчи. Eng mazasi qaysi? Бул 1 болсо номер 2. Мынабы? Бири мындан кылып коңузчу анда. Кетпейт гана биздики, а? Өзү спойлер. 301 деген мен барып турум. Айылдардын баары рыбный, топовый ошто кофейня, ресторан дегенде барып жеп кеткен болчу. Топовый болчу. Качан ачылат? Там 2 месяца. 2 ай? Жок, баштаганда көп эле болду да? Нет, получается, мы взяли, но потом из-за того, что у нас кадастр вышел. Кадастр чыкпай калдыбы? Дагы 1 айдабы? 400 понадобится. Эшикти кошкондочу? Почти Кошконова. Внутри где-то 125 свечек мест, 300. Каттыраак сүйлөп. Общий светоч туга? Где-то с 9 начинаем. С Facebook Вязал уже много делёшный. Это еще половина. Даже можно сказать, что 1/3. Ой, чё? Вообще только давай. Вообще только как надо лучше. Адам веб-пилот слишком. Наплыв слишком уже здесь. Magic City'den намер көп болду. Жок, Magic City жетпейт, бирок ошол жакта мен чын түрүндө бул жака келет да адамдар. Как бы они же недалеко же туда. Бир хозяин. Бир хозяин. Magic City'nin хозяины бул жактын да хозяины бир, а? Өтө жирный алыптыр, а? Ташкент City'nin жарымысы ал ошол эле хозяин ба? Ака, сиз менен таанышапмы? Мен атым Султан болот. Укаңыз болмой дээрмин. Бай. Айка барбасаң ошол жактын нерселерин үйрөнүш керек. Рыбный ресторан болот. Форель менен. Нуркелдин айтышы боюнча бул жакта форельди жакшы жасалбайт экен. Нуркелдилер Андай сиз болот. Жок, айткан бул нерсе. Нуркелдилер болсо өздөрү фермасы бар болгон үчүн контроль качества самого начала болот, да? Аслан астына кешкеп кеткенбиз. Сегодня еще второй этап пошел. Начало. 1 июня было. Мы хотели бы успеть, но не получается. 5 минут, 10 минутта уже басып келип каламыз. Аз бар интервью алабыз. Лок Макдональд. Партнерлордун да. Анда месе мини интервью. Эме Санжар ака тааныш болгула Лок Маконун 4 точканын бирөөсүн управляющий, биттасынын управляющий. Короче, менин өзбекчемди кечирип койгула. Биз Кыргызстандан болобуз. Дагы бир жолуп кетели. Санжар ака, ассаламу алейкум, жакшы эмесиңиз? Сиз өзүңүз бул жакта ким болосуз? Тааныштырып кетесизби? İsmim Sancar. Şu Zalok Mako'da menajer bo'lib ishlayman. 2024-yildan beri ishlayman. 1 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi xohlasa. O'zi Lok Mako ochilganda qancha bo'ldi? Lok Mako'ga 2019-yilda asos solingan. Qancha so'm bilan boshlangan, qancha so'm bilan? Birinchi точка.
10 ming 15 ming bilan boshlangan bo'lsa Dollar bilan, ha? 10 ming 15 ming dollar bilan birinchi tochka boshlangan. Texnologiyasini Turkiyadan olib kelgan, ha? Shunaqa. Lokmako o'zi turetskiy. Lokma turetskiy o'zi bo'g'irsoq bo'ladi. Biz uni takomillashtirib, ustida ishlab, retseptlarni har xil o'zgartirib, Turkiyada ham bizdagi qilmaydi. Turklar o'z bizga kelganda mehmon bo'lib, bizning lokmamiz ularga yoqadi. Ko'proq Turkiyanikidan ham yaxshiroq deganlari bo'lgan. Menda Turkiyadan ko'rgan bo'lchim, biroq Toshkentda o'zgacha populyarniy, ha, lokma. Antkeni bu yoqda adaptirovать etib turib, yaxshi qilib jasagan, ha. Bag'ada jagat antkeni bu yoqda lokma kodan boshqa daga to'ltira lokma jasaganlar bor. Lokma ko kachay. Men sizlarga aytayin. Ze lokmako. Ze lokmako. Ze lokmako, ha. Na dostavka bormi? Dastavkalar bor, Yandex. Yandex uzun. Lan bu yerdan az ko'rsatib ketayli, siz. Kelinglar mana. Sanjar aka, ko'rsatib bering, qancha sijachi mesta bor bu yerda? Hozir bizada 42 ta pasatkamiz bor, o'tiradigan. 42. Ha. 4 tadan 5 tadan hisoblanganda 200 tadan o'sha odam qabul qila olamiz. 40 stol var, biroq har birisi 4-5 dan sanaganda 200 odam o'tiradi. 200 tadan o'sha odamni bittada qabul qila olamiz. Kafeler sanab qancha jolu to'lib qayda ketadi? Kuniga 3 jol to'lovi, 4 jol to'lovi. 200 odam polniy. Bizda asosan pik vaqti mana o'chirt vaqti kechqurun. 8 dan kelgan. 8 dan 12 gacha. Shanba, yakshanba kunlari ozgina cho'ziladi 1-2 gacha. Chunki dam olish kuni bo'ladi, odamlar suvni bo'yida maza qilib o'tirishadi. Suvda ko'rsatish eng ko'p pul yasagan tochkangiz qaysi? 4 tochka. Bizda o'sha odami ko'p bo'yicha, savdosi baland bo'yicha Seul mana shu filialimiz turadi. Nomer 1. Number 1. Qachon qachaydi deb boshladi? Sizlar negizi men bilishim bo'yicha Seul Moon'da eng birinchilardan siz ochilgansizlarmi? Boshida. Boshida hech kim yo'q kesdi, sizlar borsizlar. Yo'q, bet hali bitmagan edi, remont bo'ladi. Bitmaganda eng boshda sizlar bor bo'lsizlar, qayoqdan bildingizlar o'sha yer qachaydi ekan. Ellar shunday, xalq ko'p bo'lar. Hech kim misol uchun zo'r bo'lishini bilib qilmaydi. Allohga tavakkal qilib, shu atmosfera, mana suv bu yoqqan uchun o'sha katta akalarimiz davay qilib kim ideyani topdi shu mesda? Doniyor akami? Jesizmi? Главный хозяинimiz. Главный хозяинimizlar topdi va shuni. Просто идеальный bunday fonim bo'ldi. Удачный paydo bo'lib tur, ha. O'zingiz aytganday Xudoy buyuribdi. Shu yerga вложение qancha bo'ldi? Pul bilan, dollar bilan. 150 ming dollarmi? 100 ming bo'lsa. 100 ming dollar, ha. Sizlarga birinchi kelgani uchun yaxshi skidka qilib berdi qo'ydim bu joyga. Arenda bo'yicha. Skidka bo'lmagan. Bo'lmaganmi? Yo'q. Bu yoqdan skid, arendasi negiz qimmat. Moshetga. Men bilamda 100 ming dollarni qancha oyda aqladingizda? Aqtadingizlar deganda ham вытащили свои деньги. Hali ham oqilamiz lekin. Пока aqtaylaksizlar. Endi sekin-sekin unisini 1 yilda sir tutib qolaylik unisini. Negizi O'zbekistonda всегда sifralar bilan qiyin-da, antkani bu yoqda qiziqqanlar ko'p. Властьda bilib turadi hammasi. Ko'rsayishi mumkin. Nazari bor. Biroq налогni barini to'laysizlar. Hammasi joyida. Налог uchun emas, ellarning nazari tegib ketadi, ha. Shunaqa. Klientlar bilan Shunday bilan klientlarimiz ham zo'r mijozlarimiz. Yaxshi kutib olib, yosh katta onaxonlar kelishadi. Yaxshi qaraganimiz uchun bizdan duo qilishadi. O'shalarning duosi bilan mana baraka topib, maza qilib mana Daniyor aka o'sha upravляющийлар, menejerlar o'zlarining biznesinday qaraydi ekan. O'shundan o'xshat sekret. Shunaqa. Xazayinni men o'zim tanaylikmi? Biroq suylashganda o'ta jo'nakoy ekan. Suylashdik, texnologiyasini sotib oldik. Вообще bunday jo'nakoylikda biznesda bunday yaxshi bir qo'shtoq bor-da. Teko'r bo'lib turaversang, aytibchi, bo'lmaydi-da. O'sha sekretlarning biri shu. Endi dalsha o'taylik. Bu yoqqa kuxnyasini. Shetda bardig'ida forma bor. Ko'rsangizlar, полностью fartuk, как положено, наушниктер. Bu, значит, identika. Naushnik endi misol uchun buni zakazi chiqib qolgan bo'lsa, sovuq qolmasligi uchun tezroq chaqirish uchun ratsiyadan aloqaga chiqiladi. Lokma qanchalik issiq berilsa, hamda zo'r bo'ladi. Ham ustashi bo'ladi, ham boshqacha bo'ladi. Qishinda men bu yoqqa kelganda mo'ljaq polniy bo'ldi. Qishinda dag'i lokma ketaveradi-da.
Жайында болсаңыз хаммасы eshitib o'tiradi ekan, ha? Bizda xudo xohlasa sezon yo'q. Сезон yo'q. Mana ustini ko'rsatib ketaylik bu yerdan Sanjar aka. Bu общий обслуживание. Ko'rsangiz ham bo'ladi. Hammasi свежий. Ustidan ko'rsang bo'ladi. Mana Issiq qilinadi hammasi. Burada и вафли, и бельгийские вафли, lokmalar, наполнениялары. Мында көрсөтө кетейин. Жакта наливной мороженое. Бул жакта болсо фрукты нарезка, тигил жакта жарка локма. Бүттүгү кичинекей бир пространствода организованный да. Бул жак эмеби? Санжар ака мындай. Продуманный го кичинекей кухняда. Кичинекей кухняда hammasi bunday bo'lib o'tadi. Pozitsiyalangan. Pozitsiyalangan. Hammaning o'zining vazifasi bor. Shikolatchi faqat shikolat qilib beradi, kremchi krem qiladi, lokmachi faqat lokma pishiradi. Vaflichilar отдельный, mevachilar отдельный. Hech kim bir-biriga xalaqit bermaydi. Kuxnyada bir smenada qancha odam ishlaydi? Nochda ko'proq ishlaydi, 10 ta, 12 ta odam ishlaydi. Bu ham suvdaga qarab, suvdasi baland joylarda ko'proq. Misol uchun Rossiya Grandpen filialimizda 4 ta, 5 ta ishlaydi, bu yerda 10 ta, 12 ta ishlaydi. Bayram maksimum bu joqda. Bayram kunlari 15 ta. Oho, 15 ta только kuxnyada. Kuxnyaning o'zida. Plus ofitsiantlar bor. Ofitsiant ham xuddi shunaqa 15 ta, 16 ta bo'ladi. Mana, bu joqda ko'rsatib ketaylik. Свежие вафли плюс фрукты. Свежие фрукты, да? O'shaga aktsent qo'yilgan, мороженое aktsent qo'yilgan место. В целом Эми sizlarga Lan bardag'i bor. Общий кассаның, общий выручканың qancha prosentin bar qiladi? Qancha prosent bar? Savdoni necha prosenti bardan? 20-30%. 20-30% bar da. Chunki bu shirinlik bilan обязательно choy ichimlik ketadi. 50 na 50 qilsa zo'r bo'ladimi? 50 ga 50 bo'lmaydi lekin. Bo'lmaydimi? Chunki ba'zi shirinlikning ham narxi qimmatroq. O'shani hisobiga baribir 25-30% ni tashkil qiladi. Понятно. Mana tabiiy giyohlardan choylarimiz bor, uspakay, har xil fruktoviy choylarimiz bor. Mana fruktoviy choyimiz. Mevali har xil. Эми Sanjar aka, про цифры kelaylik, eshikka chiqaylik, ja? Yoqda ikkinchi etajidagi bor. Негизи могул lokmaның еще необычные bu emelarda klubnikalari. Har lokmada klubnika bor. Hammasida bu bizning fishkamiz. Fishka, o. Fishkasi. Juri, eshikdan chiqib turib продолжение topaylik. Про цифры. Интересно, да? Sanjar aka. Doniyor bilan tanishtiring. Doniyor aka. Assalomu alaykum. Seul Menejer, главный menejerimiz. Doniyor aka menen burun nomerini maga bergen. Эми sizden суроолор болуп атат. Doniyor aka, bu жакта цифралар элдерге интересно да? Людям интересны цифры. Эми Savdo qiziq bo'lyapti odamlarga. Lekin upravляющий turadi, so'rov berayин da. Lekin uni sir tutamiz bu yerda. Yo'q, bunday barda bitta ko'rishi mumkin da, o'sha lokma konun maga yoqdi. Zo'r ekan, yebda ko'rdi kelib. Shuni franshizasini sotib olayin. Tojikiston bo'ladimi, там Rossiya bo'ladimi, franšiza sotib olayin. Анан keyin o'sha franšiza sotib olganda, в первую очередь neni o'ylaydi? Salgan pulun qancha vaqtda chiqaradi? Alloh baraka bersa, tez chiqadi. Sizlardiki aytsangizlar yaxshi bo'ladi ele. Minimalda qanchadan maksimalda qanchaga cheyin chiqarsa bo'ladi? Hozir bu sifrni aytsak, har xil gap ko'payib ketadi. Noto'g'ri tushunadiganlar bor, negativ bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun franshizaga kerak bo'lsa kimgadir, misol bizga aloqaga chiqishsa, kelishsa, bizning mehmonimiz bo'lsa, o'tirib hammasini podrobniy cho'tki qilib tushuntirib beramiz. $70,000 deb aytib, полностью lokmaning franshizasi полностью ichida texnologiyasi, dokumentatsiyasi, dizayni, har franshizaga uni o'zi usloviyalari bor. O'sha aytolmani kelishsa, mehmon bo'lib podrobniy tushuntirib beramiz. 70 негизи O'zbekistonda всегда sunnat savdolashsanglar bo'ladi. Shunaqa. 70 dan boshlab ana сөйлөшүп кетересиңер. Негизи точка кичине керек болсо, азыраак да сөйлөшсөңөр болот. Эми вопроста Doniyor aka, sizga да Sanjar aka, бирөө келди да $100,000 салды. Мындай өзүнүн точкасына. Минимум 1 жылда, максимум 3 жылда чыгарат деген ушундай бир цифра бармы? Цифра обязательно кереги жок.
мындай хотя бы вакытысы ошол вложенный акчаны пулду канча вакытта чыгарат? Zo'r ishlasa 6 oy, 8 oy chiqadi. Сеулмун 6 ай 8 айда чыгардымы? Siz Чыгарды го дейм, а? Мен оюмча чыгарды. Короче, жигит. Я узнал тайну. Негизи аябай жакшы табат экен. Акылат да. $100,000 6 ай 8 айда чыгарганда, мен оюмча. Мындай пока мы кое берели. Биринчи орунда Сеулмун чыгарды, экинчи орунда кайсыл вложение боюнча чыгарды? Точкаңызда. Oqlandi deyapsizmi? Aqlandi. Ko'p tochkalarimiz yangi hali. Yangi. Bu eskiroq bo'lgani uchun bu o'zini oqlagan bo'lishi mumkin. Qolgan yengilari hali oqlamagan o'zini. So'z, emi. Chunki yangi ochildi ular, ko'p bo'lmadi. 1 yil ham bo'lmadi. Buyoqqa. 1 yil bo'lmadi. Endi вопрос. Sizlarning kompaniyangizlar, The Lokmako kompaniya оценка. Bilesizlarmi оценка? Kompaniyaning оценкасы. $1 million mı? $500,000 mı? Qancha deysiz? Оценкасы. 4 точканы. $1 million barmı? Bebaho lekin undan ham Barmı? Var ha. Допустим, birөө келет да $100,000 mende var. 10% maga sat dese. Bermaymiz. Aksiya, to'g'rimi? Aksiya. Aksiyalarimiz bor. Yok, допустим да, ошондо анда $2 million mı? Birөө келип туруп $200,000 mende var. O'zida pul bor. Жоқ, pul бар ekan da, просто ошо 100% акция канча турады деген. Ошо bilmayman. $1 million, Ha, shu. Бирок birөө келип туруп $1 million беремин, бизнести сат десе, силер сатпайсыздар да. Yo'q, sotmaymiz. Анда $1 million кымбат турат экен да. $3 million берем, саттылы десе. Endi bu yerda katta mehnat ketganda, biz hal qilmaymiz. Komanda katta bizda. Komandada katta. Бардыгы өзүм бизнесим деп күйөдө. Дагы заключающий нерсе Өзбекстанга сатпайсыздар, бирок башка жактарга сатасыздар. Franshizanimi? Franšiza. O'zbekistonga, Toshkentga o'zimiz qilamiz, ko'paytirish harakatida hozir уже bitta ko'payyapmiz. Viloyatlarga va qo'shni davlatlarga sotamiz, franshizasini beramiz. Эмегеч, допустим, Намангanga Beramiz. Анда өзбек туугандарыбыз Намангандан келсе, вообще $30,000 берип коюшу мүмкүн да. Бизге может кымбатыраак болот да. Болушу мүмкүнбү? Yo'q, franshizani o'zini narxi bor. Bo'ldi, unga ham franshiza o'sha narx, davlatga ham franshiza o'sha narx bo'ladi. Эми Данияр ака буяка келип коюң, эми секреттерден сурайын. Мен оюмча биринчиден сиздер управляющий катары өзүңүздөр күйүп бизнеске, өзүңүздөр бизнесиңиздер сыяктуу иштеп жатасыздар. Mehr berib, yuragidan ishlab, be'tibor bo'lmasdan, misol mahsulotlarni ham bo'radi degan narsa bizda yo'q. Yo'q degan narsani ham harakat qilamiz bo'lmasligiga. Klient misol uchun mijoz bizdan mamlaqa narsa qilib beringlar desa, harakat qilamiz. Vaziyatdan kelib chiqib, o'shani ko'ngildagidek qilib berishga. Be'tibor bo'lmaymiz. Misol uchun sal bir yog'i sal vaflini, bir yog'i chiroyli, bir yog'i qizargan bo'lsa, bizga ko'zimizga yoqmadimi, o'zimiz yeya olmaymizmi uni? Bo'l bo'radi deb berib yubormaymiz uni. Olib qo'yamiz, boshqa sveji, chiroyli, ko'ngilda ko'zga yoqadigan qilib chiqarib beramiz. Мельчайший детальдерден бар өзүңүз harakat qilamiz, maydasiga ham qarashga. Сиздин дагы битте айтыңыз секретиңиз. Сиздин оюңузча дагы Санжар ака айткандан тышкары. Qaraydigan narsalar. Секрет не үчүн Lokmako качайыр? Bizda eng birinchi o'rinda обслуживание. Продукт аны всегда yaxshi топовый кармаш үчүн не секрети бар? Servis, birinchi servisga qaraymiz biz. Servisтерге карайсыздар, Servis болгон үчүн Lokmako өсөп. To'pata. Klientlar kelib, bazaga o'tirib kelishini kafolat beramiz biz. Эмеч технологияны, Санжар ака. Технологияны кантип всегда качественно караш керек? Texnologiyani Всегда бир качествода всегда yaxshi bo'lish uchun. Mana bitta pozitsiyaga bitta yaxshi odamni, o'sha tushunadigan sohasidagi odam, bitta odam qo'yish kerak. Bo'l, u odamga, misol u texnolog bo'lsa, unga santexnikani berish kerak emas. Bo'ldi, texnologni faqat texnologga qilish kerak. U chalg'ish kerak emas. Unga mehr ham berish kerak, u bilan do'st bo'lib, hamma narsani e'tibor bilan qaratadi.
ko'p joylarda misol uchun texnologga boshqa santexnikani berib qo'yadi, уборкani berib qo'yadi, obslugani unga qara, bunga qara. Unaqa emas. Bizda hamma o'zini pozitsiyasida turishga harakat qiladi. Четко разделение параллам degan ошол hisobi kачествоны yaxshi qarash uchun ошол ekan, ha? Shunaqa. Анан дагы мындай суроо бар. Негизи бул болда, негизи. Технологияны урдаганга аракет кылат да. Адамдар бар да, конкуренттер. Технологияны урдаганга. Ошону кантип сакталасыздар? Сакланасыздарбы, бул калабы? Кантип сактайсыздар технологияны алып кетип калбаш үчүн сиздерден? Biz jang unaqa sekretni qilmaymiz. Mana misol uchun smeslarimiz shu yerda turadi. Endi avvalambor sotaman desa, o'zi ichimizdagilar ham sotib ketishi mumkin bizani. Endi Allohga tavakkal qilib, ular bilan yaxshi bo'lishga harakat qilib, misol ular bilan misol yerga urib, ularni odam o'rnida ko'rmay, babi noto'g'ri adolatsizlik qilsa, ular ham yomon tarafini o'ylashga harakat qiladi. Biz harakat qilamiz, ko'zini ham, cho'ntagini ham, qornini ham to'q qilishga, o'shanda ko'nglini ham to'q qilishga harakat qilamiz, o'shanda xotirjam yura olamiz. Короче, өтө жакшы отношение кылат экен персоналдагы өзүндөй катар адамды көрөт экен да. Бирок калыбам мурдашы мүмкүн, негизи. Кандай болсо да. Ishsan, sen majbursan degan narsa yo'q bizda. Ukam deymiz, ukamiz bo'lsa, akamiz bo'lsa, aka deymiz. Biz ham misol oshpaz bo'lsangiz, sizni hozir vazifangiz oshpazlik, o'shaning uchun shu oshpazlikka javob bering. Meni vakolatim menejerlik, men boshqarishim kerak. Sizni noto'g'ri narsani ko'ryapman, o'shaning uchun sizga aytyapman. Ertaga siz mendan o'tib ketsangiz, meni boshqarishingiz mumkin. Men sizga barcha narsa qilaman deb chiroyli tushuntirib, birinchi o'rinda insoniylik. Sirazi ishchisan deb yerga urib, unaqa qilmaymiz. Негизи ошо туура персоналдын управление ошол экен да. Дагы цифралар боюнча четкирээк ответ ала алган жокпуз. Бул жакта негизи чындап эле кыйын. Цифраларды көп айта бербейт, бизде айтып берет. Бирок мен силерге айтайын, цифралар аябай жакшы. Biz допустим мороженыйдан 300 миң сомго чейин касса жасасак, бул жак спокойно 300 миң сомдон өйдө көп кылат деп ойлойм мен оюнча. Бизде мен билемин да, бизде точкада канча касса кылат экенчи. Анан будущем канча точка ачайын деп атасыздар эми, ошол менен бүтүрөйлү. Да, барбы планда 5 точка менен токтойсуздарбы же дагы ачасыздар? Yo'q, Toshkent shahrida ochaveramiz. Bitta ketmaydi, etap bilan. Misol, sirasi tez ochmaymiz. Hozir mana yangi filialimiz ochilyapti. Uni ochib, hammamiz unga kuch berib, mehr berib, to yurg'izib, xotirjam bo'lgandan keyin, o'sha razgom olgandan keyin boshqa yana harakatga tushib, lokatsiyalar topib, yaxshi ularni qidirib, gaplashib, o'zingizning aqchangizlarga, investorning aqchasi emas, al o'zingizning aqchasi, чистый прибыльdan ochyotsizlar, ha? Pribyldan qilinadi hammasi. Bozor yo'q. 1,5 yilda, yo'q, 5 yilda ochildingizlarmi? 4 точка. 2019-yilda asos solingan. O'shandan beri mana 4 yil qiyin bo'lgan. Endi tarixga nazar solsak, biz eshitishimiz bo'yicha tarixdan qiyin bo'lgan, qarzga kirilgan, bosh qotgan, ancha vaqtli ketgan, asabli ketgan. Va qiyinchilik bo'ladi. Mana shu qiyinchilikda ham e'tiborsizlik qilmasdan hammasiga e'tiborli bo'lib harakat qilingani uchun mana Alloh baraka berib, yaxshi bo'ldi. Sanjar aka, sizga katta rahmat. Doniyor aka, sizlarga katta rahmat. Biz завершающий qilib turib, sizlarga iyilik, sizlardagi ishlaringizlar 4 точка, 10 точка по всему миру ko'payib ketaversin. Inshaalloh. Qirg'izistonda da inshaalloh ochiladi. Biz birinchi bo'laylik. Xudo xolasa. Adan keyin bu отдельно dag'i tartib olam. Men o'zim o'yim bo'yicha. Всё, katta rahmat. Ketdik. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz siz shu описаниеga. Nomerlaringizni qoldirib qo'yamiz. YouTube'ga. Всё. Жаңы эле Локмаконун интервьюсу бүттү, менеджерлерден жакшы интервью алдык. Бирок цифра менен өзүңөр көрдүңөр, сындыр албай койдум. Точно цифраны айтып койбодум мен. Заранее предупреждать эткем да, выручка жөнүндө айтып кое аласыңарбы десем, сурап көрөйүн деген. Мен ойлогом айтып берет экен деп. В целом эми өзүбүз гадайт этиш керекпиз. Если 100 миң долларды бир 6 айда актаса, айына 15 миң доллар чистыми чыгарат экен да. 15 миң доллар чистыми болсо, где-то 30%лардагы чистый откасы болсо, 45 миң доллар айына бир выручка кылат экен да. Плюс-минус 45 миң долларга канча? 4 миллион
4 миллиондан 6-7 миллионға чейин выручка жасайт экен. Менин оюмча спокойно. В целом Локмаку качает. Эме бар да, бул жердин конкуренти бар, мен жана Чоколокма деген бар да. Анын качествосу карман албай кетти да, 9 точкасы бар. Мен оюмча качествого жакшы акцент коюлбаган үчүн ал жак уже бир аз өчүп баштады да. Булардын секретный нерсеси просто аябай күйүп иштейт экен да бардыгы. Менеджерлер ар бир точкасында күйүп жүрөт экен всегда. Мына чыга албайт экен. Анан обслуживанияга аябай акцент коюптур да. В целом аябай жакшы. Эми буюрса Локмако онун өзүнүн может эмесин ачабыз, Бишкекте отдельный заведениясын. Бирок азыркы учурда как продукт катары тест кылып киргизебиз. И Айлендке, и 7-чи микрорайонго, и биздин доставкага көп точкаларыбыз бар, ошол жакка киргизебиз да, жакшы упаковка кылып туруп. Всё, ийгилик. Биз азыр анда Ташкенттебиз. Идем дальше Magic City'ге. Идем дальше Ташкент City'ге. Жакта ламба турат элдерге уже. Очередь болуп кетти фотого. Бисмилла.